Neме, галстук зачем керек бар мага? Галстук байлашты билесиңерби? Жок. Биз шаар тургундарын галстук байлалабы же байлай албайбы оюн кылып чогуу көрөбүз. Ошондо бизде биринчилерден болуп анан сонун кылып бул инибиз байлап утуп алды. Байлай вакыт бар, байлай açıp son direkt sol. Oyundan açıp son bulgan köşesinde iki yaptı. Ve onlar köşesinde birinci bütünümüz için gaz bütünümüne Дальше там